Okay guys, Lala cakap baik beli XTE Ink. Okay, hari tu Amdik share per Kindle Amdik ni kan. Jadi Amdik nak update sikit untuk korang. Okay, dan ternyata sebenarnya after using this kan, untuk membaca, untuk e-reader dan sebagainya kan. Yes, memang dia bukan e-ink display, it's just normal display lah. Dan Amdik kena charge lah, daily lah Amdik kena charge kan. Tapi kalau Amdik baca-baca pun the whole day, I will be left with dalam 40%, 50% at the end of the day. Sebab tak adalah kita baca sepanjang masa kan. Yes, it would be nice kalau dia ada e-ink display. Tapi yang ini boleh buat macam-macam lagi lah. Not just for e-reader lah. Tapi the main thing yang dia rasa memang a lot of e-readers are missing ialah memang the Android system guys. Okay, once korang ada full Android, korang pun dah familiar dengan Play Store, korang boleh download semua benda. Memang best. Jadi kalau korang terfikir, sebab a lot of times korang terfikir a unique case kan, oh nak try ni lah, nak try Libby lah, nak connect U Pustaka lah sebagainya kan, oh nak try lah player macam MP3 player macam ni kan. And this is, you can do all this sebab korang ada Android. Okay, this is full color juga, just buat monochrome je. Jadi you have access to all these things. Bila korang ada Android memang sangat-sangat versatile lah. And I think, I don't know lah, maybe I'm not going back to some e-reader with proprietary software, because when you have Android kan, memang sangat-sangat cool lah bandingkan just some software yang just very specific, korang boleh buat satu benda saja kan. It gives you more options lah bila korang ada Android running. So ni pun dia dah letak like a matte screen protector on it, and this is how you read it. Text dia, a lot of people say benda ni terlalu kecil dan sebagainya. First of all, the benefit is because dia kecil macam ni lah. If it's bigger, then dia dah tak best lah. Yang ni senang je nak masuk pocket semua. Pada masa yang sama guys, reading is okay. Amdik tak rasa, Amdik pun rabun-rabun juga kan, tapi Amdik tak rasa it's a problem. It's just nice lah. Boleh baca macam normal je. So that's my review for Purse Kindle lah. Okay, will I get the XTE Ink? Kalau korang duk racun-racun, nanti Amdik mungkin akan terbeli lah. Tapi jangan racun. Amdik rasa yang ni dah memang perfect lah dengan Android running.